Ne, ada kayo matnida. Wan manang Janet. Taumay ko man ibati ni Gigi dito eh. Tani awan ka duha na ije balay. Apay, papanamaya. Agtrabaho ak ije Manila manang. Nagrigat mat awan trabaho na. Awan pangalaan iti kwarta. Aywan nangrunan no adda anak mo. Naimbaglakan niya katabalasang akpailaan. Wan nga ron. Uray ko man umangtad mat iti suporta di ama ti anak ko. Ngampulos mat nga awan. Addan sama ngamin sa bali a pamilya na. Wan siguro Ngambaybay amon da ang tao. Awan pakibiyangak kankwanan. Ikarigatak abyagan ti anak ko. Mapana ko nanang. Manang, Gigi anak ko. Agsingsingpot ka dito balay dalona mo. Maikawa ka panawam nanang. Sumurot ako ma. Mairwam kan tumula nga po. Sana balay, tada kami kiniantim. Saan da ka abaybayan? Lola, mala, di ka nagliday, Gigi. Baya mama pa nagtrabaho ti inam, tapno da pang biyag na ka. Tane, irresponsable mat dyan ang iputot ka. Kat si kamot nida, agsingsingpot ka matitipa pa nama. Lapdam ti ampang mo ijay. Tapno di ka man nagsikugan. Manang, ala, mapan ka na nako. Tamangan no awan maluganam abas. Sige nga Rod, mapana ko nanang. Babayan ako. Adak manan Janet. Kasi iti sigod, umay ko manan idarirag ti ayat ko. Sapay ko maata ka asyang nakon. Aklunam ko man ti idat daton ko nga ayat. Ay na, uray minalam kang agsubli-subli diti balay, awan maghanap mo kanyak, Roman. Mamin anumot nga ibagakkan kang awan namnamam kanyak. Tawan plano ka makiinay at wano makiasawa. Taapay mo't ngay. Sayang ti kinapintas mo ano di ka makiasawa. Sigurado ang napipintas kan nagugwapon to dagiti ipas ngay mo nga anak mo. Basta. Jak makiasawa. Pulos. Isungay tapay laang paayan kan, Roman. Ha? Ayan yan. Nagkas ang mutten, Janet. Ang uri no kasta. Sa anak ang mapukawan itinamnama. Basta palubusan na kumalat ng agdaton kan ka. Oray di nakaklunan. Basta anusan nak nga entertainen no kasta sarungkaran ka. Pangasim, Janet. Papa naman, Roman. Inakmanan sarungkaran tay ay ayatek Binastad na ka lang arudan pa siya rampay laang. Ay, agsaysayang ka lang iti oras mo dita. Patseg ka matin nagtumot la tirik na kanyang nanang. Agpakpakipot la siguro da jay. Uro saan, subsubukan na klaang. Takas na ngamin kat na iti daduma babae. Nalaing na ngagpamarang. Kampay ide, basta din da ka. Hanggang gayam, pasot lati pa ng subok dati kasjay. Ay na, saan nga mi na babae kat kasta? Madlaw mo ta di nakakaya day dya, Janet. Kano nagadun ti binastad day dya babae. Napilin sa ngamin itagbalin na nobyo. Ang mga nutay bak na ang ti kaya na. Basta ang maklatananan. Sabali ngamin ti tamak ka ni Janet. Naidumduma ti marikrik na kankwana. Isolaang tinakarik na kiti kastawi. Ay ayateklata nga oray supla-supladaan nak no maminsan. Nasabat ko mat ni Roman Janet kaanakan. Naggapo ka na ulit balayaw. Pinagawid mo ka no mait. Wen ata masuruna. Nagdagulit. Binastad ko lang arudan nga agaram pailaan. Apay balasang kao, anya ngamin ayat isapsapulam iti may sa alalakay. Apay, awan planaw, amaki asawa. Di ka madanagan, agbaak. Ay sos, narigat ti awan kadkadwana kaanakan. Pagan anok ti kadkadwano sakit tumat lang ti ulo ti ipaay na. Kanjak kaya ti maitulad iti kabsat ko, uncle. Naanak ka na balasang. At ngamin mama agday dya kabsat ko na may papan kanayat ko. Naglaka amamat pati kadagiti lalaki. Ay ket, anya nga raw,
Nailawan nga ron madpiman. Basta siyak, amo kasalwadan ti bagik, angkel. Uray mataya ka na sinaw, nga awan mulit na may mayat ti kasta. Nasinawa matay. Anya, talaga aya akayat mo ti agbaak kaanakan. Wen, angkel, ti kayat ko mataya ka na sinaw. Diyak kayat atuladan ti kabsat ko asan ngagpampanunot. Amo kasalwadan ti kinasinaw ko. Sa anak nga easy to get a babae. Ni, nangalangam di tarilom si ka, Gigi. Kinatang ni Lola, auntie. Ay ikatam day tarilaw. Agraraman ka mga ubing. Yag mo day taman, ha? Ni, aping nga alaam, auntie. Di ka kundirilo, ha? Tay dubing kami kaninanang mo saan miya napadpadasan tinagrilo. Ha? Amom na niya tirilo may day? Dagitay bulong tinyog. Aramidon miya sinanrilo kat isotiril rilo may. Auntie? Janet, apay ngay nalam tarilo ni Gigi ngay. Nagpaw iti kabsat mo iti kwarta. Kat iso tinggatang ko dita. Di man Roman iti nagarbo pa nagbiag day tang apo ko yo. Apa idida kami tubing napadasan mi ayat tinagrilo. Saan? Ultimo bag mi idi sako. Pati tsinelas mi abot-abot. At dapat idi malagip ko. Napudpud una yan tay tsinelas ko. Idi kwan, tay tsinelas ni tatang timpaw saryo kanyak. Pinutad yu laang tadakkel ka nga rod. Ay na anak ko, sabali ide, sabali mat ita. Talaga anarigat asapulan ti kwarta ide. Iso adi tay makagatang iti arwatan nyo. Day nga rod kat. Unfair mat no saan da mapadasan ti kasdya napadasan mi ide. Tapno amuda mo tirigat ti panagbiag Sabali nga rod ide, sabali mat itan. Basta di kay gatang-agatang iti gamit ti tanga ubing. Urnungan nyo kay iti kwarta tap na danto pag-eskwela na iti kolehyo. Naimbag man ta nagawid kanida. Kunaklano di mon malagip ta agawid. Itaak lang amin anak kapakada manang. Naimbag nga rod ta pinalubusan dak ang nagbakasyon. Kat, anya dagita yung sangsang pamungay. Kagawaan ti anak ko manang. Kagawaan namin. Awan para kada kami kaninanang. Ay, awan tinagatang ko manang. Ngambay taington maminsan ngagbakasyon na. Gumatang akto iti para kada kayo. Di ka unay gatang-agatang iti kagawaan tanak mo tane, panunutam mo Idi data ti ubeng, napadasan tayo ti nagtsinelas iti napintas. Pati sapatos kawan, tay bagta idi ka sako. Wan nga rod, kat numabalin, jak kayat amapadasan ti anak ko ti kasta. Ay, baliktad ka manida. Bayam kay di amapadasan natap na muna ti rigat. Ha? Jak kayat na makita na nama iti panagbiag na Ti kayat ko ka mapadasan na mo tinapadpadasan tayo di ubing ta. Pasensya ka, no pakibiyangak ta anak mo. Nga madama nga ro dito poder me kininanang. Iso nga dama siguro karba nga kamang bagbaga, wano mang istrikto kan kwa na. Manang. No tagidaksan na gito yung ibagbagak, nasaysaya at lapumanaw kayon. Manang, awan ti sabali apangital ka kini Gigi. Da kayo lang ang kininanang. Tamok anatalgad ti anak ko iti poderyo. Kawa mo problema iti dayta, saan mi abaybayan ta anak mo, basta danggan na amin na may baga. Tadyak kaya tinatangkan ti ulo na. Kat, adaman boyfriend mon, ang mga numasikog kamanan. Ni, saan manang? Adamat adagitay agar-aram, ngam awan pa'y inaklon ko kadakwada. Ay, basta dam kay day dami nun. Patpat siya nagita lalaki. Iti kasta naglabasam, awanan timang seryoso kan ka lalaki. Pag-aangawan da kalaangan, tada ka nga rod anak mon. At daya mamang seryoso kan ka, awan. Manang. Ang mga no, dasawa da kita nga gararam kan ka. Paglulukwan da kala da kita. Dinak lang amin matultulad. Awan pa'y apulos tinakirelasyonak. Tamo kasalwadan ti dayaw ko. Jak to pulos makiasawa. Iso ang matayak to anasinaw, nida. Sobramat ti kina-istrikto ni Auntie Lola. Tanak pa'y no igamak ti cellphone nyo. Kasjay na nga ruday jay nga antim apo. Paspasin siya amonwan. Di na pa'y kayat nga agsapato sak. Kan agtsinela sak iti napintas.
Ti kayat na kat isuot ko tay nakadadaan nga slipper, kandaan na bestida. Pati tay payong ko na pintas, di na kayat nga usarek, tay kanodaan ti usarek. Ay, jak nga rod amo iti dayjay nga antem apo. Agunget met nutub ngarek. Mading amin tirik nak amaungungtan. Iso abaybay aklatan no kwa. Lola, Iso apaspasin siya amlatan wan. Gagangay na siguro, tabumaketen abalasang ni antem. pangipanam dita sabong, nagpintas mo't daytan, Roman. Isagot ko ka ni Janet na lang. Ay na, sayang lang dayta. Yag mo kaya dita display dita salas. Sayang, di na ka malakayat. Kaya tinak to. Anyat mo yo. Amang ano dahi ti asabong ti mamagtig na itirik na kat aklunan na kon. Nagbanglo kami na ti asabong kay. Ay, awanan, mabulbul sekan, gapo ka na yat, Roman. Imparopa na lang aruda na di nakakayat sa gutang pailaan. Agas-gastos kala dita. Inggatang mula kumanitinay masasidaan may mayat pay. Baybay andak ka dilang nana. Pakaragsakak ti kasto ingar aramida. Inak agiskwelan, Lola. Sige apo, at iti pagplitem. Ay, di yu ikan iti pagplete na. Bayaan nyo amagmag na tapo ko yun, nanang. Taapay mo't. Kat ado mo't ti tricycle a pagluganan na. Kan anda mo't pagplete na. Idi da kami tagis eskwela, di mi pa'y napadasan tinaglugan. Naswerte kami, no da pakiluganan me. Nga magsabit kami, tawan pagtugawan me iti unag. At dayta ka man ako na akon, Janet. Apay aya akayat mo amaparigat ti kaanakam. Di ka lamaas yan. Tapno mapadasan na matirigat na napadpadasan mi ay dubing kami. Di spoil din man itang obing. Tapno saan nga gruam? Magmag na ka, Gigi, ha? Sana balit, ha, si Digmat. Exercise mo matlang, dayta. Si kalat na batbatin nga gararam ka ni Janet Baraw. Nagiti na duma, nag-back out dan. Una, narabaw na siguro ti panagayat da ka ni Janet, tata. Ngamsyak, talaga anapudnoak iti kaanakan niyaw. Malakayan ka na Baraw. Sumapul ka iti sabali nga armam. Ni Janet lang ti kayat ko nga armon, tata. Anya, di na ka nga rod kayat, Roman. Kan may sa di na kano kayat ti makiasawa. Di kayat na matay anasinaw. Saan, tata? Patsek nagbaliw to ti desisyon na. Kuna na lang na dyan. Nanang, Nay, nakainom ka mo ito, nakaw. Apa yan? Anyat na nakamaw? Apa nga minom ka? Alala, sumra ka. Masilang na lang. Pangyaw-awan iti dudo ko. Apay, pinabaynan na ka man ng jarar, ma'am. Pinapanaw na nga ron na lang. Medyo nasakitan lablaban ay ayatek ni Janet. Ay na, anak ko aya. No di mo kaya ti mapagpabaynan, sardengamon nga raarmon day Janet. Ado mo ti babalasang dita. Ubing pa'y nga misaw. Ni Janet lang ti kahit ko na lang. Awanan ti sabali pa'y. Ala, awam mo luganan nga gawin di jay lugar mi. Sumipngat mo nga minan. Sapi agtudon. Ay kasano day tuyan ngay. Ay, nagbayag to mo jay nangun na titibuok ko. Namok kumakas jay ti kabayag na. Jakla ko man nagpapaun na titibuok. Sapi awan na mo kapakiturugan dito ili. Ay, mangkita ak man iti mabalin ko nga arkilaan na tricycle. Barang adamayat na mangitulod kanya. Ni, apay ngayon sardan mo ti tricycle, manong? Ay sos, nay mo samot ti gasolina nan. Pasensya ka na ding. Di kan may tulod ni Jibalayo. Awan mat gayam gasolina nan. Pasundo aklangan iti kumparek. Ay, kastaya. Sige nga, Roda.
Pag naakon manong, at tutipletek. Ay, una yan. Narabyanak mo na nagawid. Sapay medyo nawatiwat pati pag naak. Kani, agtudtudo. Unay mga minan. Jakla ko man nagpapaun na titibuok ko. Narabyanak la ka nga roda na di na oras. Sapay saan nasilag ita. Nagsip nga dito'y dalan. Agore ka. Kasla damang sarsaruno kanyak. Ay na. Apay nga'y sumgarak mo tan. Partakak pa iti magna. Asino ka? Ibato na! Nanang! Itay ka pa'y asumanangit. Ibagam ano anyat napasamakan ka anak ko. Nanang, danang gundaway kanya. Anya? Asino? Diyak ka, mama. Diyak nabigbig ta nagsipngat. Awanan ba ino sino man dayjay? Idarom ko. Kahit kasano nga rod ang maidarom mo. No di mo mo't nailasin ako nam. Ay nauna yan aya. Apay nga na nagpakarabi ka anak ko. Kasanuwag pa yan ngay nanang. Sana ko na nasinaw amalasang. Apay na pasamag ti kastoy kanyak. Apa yan manang? Anyat mapaspasamak kan ka. Kagap-gapok iti doktor. Masikugak ading ko. Anya? Ala, no kasta. Nagbunga ti pananggundang way dakan ka ide. Juanida, kasano da ito yan? Agsikugak kadimot abalasang. Ala, kaasi kamat manang. Hanggang saan? Diyak itulok ng agsikugak kabalasang. Masapul ang mapagpudnok jawanan bain. Asino? Adda ngamin suspet sa kanang gundaway kanyak. Dakil tiyatap ko nga iso ti akin aramid iti dayjay. Hingamawan lang amin ebidensyak. Iso adyak agtagtagari. Palabsak ko man dayjay nga inaramid na kanyak. Ngam itata nagbungan. Masapul ang mapagpudnok. Tatakderan na tinaramid na kanyak. Asino ayamanang? Apay ngay may ka dito balay, Janet. Wen, tanabayagan adi ka imay iji balay. Iso asya akong timay. Kwa, nakasapulak nga minon iti trabaho. Kat man-mano makadiofak. Umayak ko mga rod ita iji balay yo, nga imay kamatan. Sakbay ti amin. Kaya't kupay nga ibagakan ka ang masikugak. Anya? Masikog? No kasta... Adan nobyom? Ay, di ka man naging dadamag. Di ka man naging inosente roman. Amok asikat akin aramid iti daytoy. Ha? Aramid nga? Di ka maawatan, Janet? Ibagam tagpay so kanyak. Sikatin ang ramus kanyak idean niya. Ha? Ni, anya ka din dahil ngay bagbagam. Awan amok dita. Di na kumamot pabasulan iti saan ko nga aramid. Dumngag karuman. No ti ammom ket agdarumak, gapoy ti dayjan na pasama kanyak. Saan? No aklo ng tinaramid mo, saan ka ngay darom? Basta takdaram tinaramid mo kanyak. Ha? Napigsa tinakam ko asi ka dyan ang gundaway kanyak ruman. Ngamin si kalaang matidagulit nga agkursunada kanyak. Kanadlaw ko. Madlaw ititigtignay kan pa nagkitkitam kanyak iday. Talaga pagpampanta siya, anak. Nasakit ka klunin, Roman. Ngam ikarigatak, timang pakawan kan ka. Basta takdaram to'y putot mo kanyak. Promise, Janet. Awan amok dita. Di ka kumamot basta agpabasulatan ano awan ebidensyam.
Apay ngay abas tagpabasol kalatan iti jakmat inaramid. Ha? Apay ko mga aramidek tikas jay ngay. Ore kas kasano, dakkel ti respeto ken ka. Nga oray parupam launa iti saan mo apanangayat kanyak. Awan amok di ta Janet. Inosente ak. Anya? Apay ngamin abasta pinabasol mulatan ni Roman. Nga oray awan met ebidensya manakaw. Dakkel nga minti atap ko nga iso ti akin aramid iti dayjay nanang. Ta iso metlatag pampanta siya kanyak. Di mo maibaga ti kasta. Taadon dagiti binastid mo anak ko. Ha? Tiyakmat kit di pababasulan ida. Ngam di tay laam mo anak ko. Nanang, kasano nga rod dayto yan ngay. Sapay masikuga kon. Diyak kaya ti may babain. Isa pumanawak manlangan. Ha? Papanam ngay. Basta pumanawak ditoy. Makamuditan. Inak pa'y lagsapol iti pagabanga ki Ile. Kasla akla pimpimanan iti kastoy alangak. Masikugak nga awan amatoy sikug ko. Apay kastoy tinagtungtung palak. Kasla mabigbig ko rin nagsarda nga tricycle iti batog ko Wan, iso day ta dyan naudya nagluganak idinagawidak. Kanayo na makitkitak day tangam jaklam mo tinagan nakat. Ading, mabalin ti makisaritaken ka? Apay manong, anya ti bagam? Makita kami na masikog ka. Nakiasawa ka ka din. Ay kwa. Awan asawak, manong. Ha? Awan lobyom? Awan manong. Apay nga ro na masikog ka. Awan. Ading, mabalin ka diya mapantamangan iti restaurant. Ado ti kayat kong ibagakin ka. Ken masyanak kami ni ti kasta langam. Ha? Pangaasim ko maading. Anda si daga restaurant nito'y. Ijay ti papananta. Mabalin ka di, ading. Sige manong. Anya, ulitam man timbagam. Sikati ng gundaway kanyak kunam. Pakawanan na kumaading. Dinak ngamin pagulimakan ti konsensya. Isa sinapol ka. Agya managtarasarakan ka. Sapay kumata mapakawanak. Dinak kumapaybalod, ha? Awanan kay tibain. Sige, ipapas mo ti pungtot mo kanyak. Basta mapakawanak laki di. Pag mababawiyak, tinaramid ko. Apay ngay naramid mo tikas di kanyak. Apay. Nabayag aminin na korsonada ka. Tanabayagan na makitkita ka. Gaputa mo, nga awan namnamakan ka. Isakas jay tinaramid ko. Jak ninamnamang agbunga na jay. Pagkawanan na kuma. Nakasagana ak amang suporta iti ipas ngay munto nga ubing. Di kamot mabalin na pakasaran. Tadan asawa kan anak ko, ading ko. Ania? Nay, papanamanan ariyan. Inaldaw ka arumwar dito'y balay. Inak man nagpariband nanang. Agkulkulot mang ngaminan ti buko. Kaya't ko ti unat abuok. Parlor latan ti papapanam ariyan. No sana parlor, department store. Kanayon ti panagpapintas kan panag-shopping mau. Wen atap no kanayon na napintasak nanang. Kat di nakto isukat tinubyo. Tapno mainla ba kanayon kanya. Ha? Kakaiso na bak ng ginubyo. Wine, ngam adaw ti mangibagbaga ak kwarta lakano ti kinayat mo itinubyaw. Taadayaw alaklakay ngam sika. Sapay nay, agtutu daw. Asino ti mangibagbagay ti kastaya?
Basta kasta ti magmanggag ko. Aduda amang ibagbaga. Uray la kay ni Maxia, tagwapo mo't. Ay, apal dalaan kanyak dayta. Siyak ngamin ka ti kapintasan dito lugar tayo. Iso siyak ti inaram ni Maxi. Iso nga apal dalaan kanyak dayta, nanang. Basta siyak naragsakak, tabak nang ti pakiasawa akto. Apo sa bali manon ta kolor ti buok mo, nariyan. Bagay ko mo lang, Elsa. No siya klamay sa. Mas kay kayat ko dyan natural a kolor ti buok mo. Saan ko a type data a kolor? Makasisirap iti mata. Agsisinno ka ti kolor ti buok mo. Blue idikwan, green manen. Sa ita, violet manen. Probinsyana ka lang agpaiso, Elsa. Barbaryotik ka ngamin so di mo ti uso. Ha? Ay na, kastutiin ita, Elsa. Awan ka tam moma. Ala, di ka agungat arian. Ibagbalak laang mo ti agpaiso. Ay, di ka sumanaw no, di mo ti uso. Ignorante ka ngamin, so di mo dagiti uso ita. Ne, di ka kumamot agsao iti kasta arian. Apay ngay nga uyawin nak. Kat agpada tamutla at taga-awaway. Naka-boyfriend ka lat adda mabalin na. Kunamutlan asino kan nga agsao, friend. Aggayom tapay mo't nga rod. Wen, taga-awawayak. Ngamamok ti sumuro ti uso, Elsa. Sana kaskan ka. Ay, tantanangam ti panagsasaw, Mariana. Sa nagaputa baknang genobium. Kat lumastog kamatan. Maditi kasta, gayam? Kunamutlan asino kang agsasaumot, Elsa. Kasla damo pagkarkarit mo, mat. Di ta ka manlangan. Adda ka sa pulam, ibagam lang, ikan ka iti kwarta, Marian. Agyaman nak, Maxi, my love. Ay na, nakasingsingpot ka unay kanyak. Gaputalab na lab ka, Ariana. Amin na kidsawem, ipakay ko. Di ka kaya tapayan, my love. Basta di nakisuksukat iti sa bali, ha? Saan to, Apolos, Maxi? Sika laang ti lalaki dito ibiyag ko. Sika ti pakiasawaak to. Oh, nakaragragsakag, Arian. I love you. I love you too, Maxi. Elsa, gumatangak man iti mantika, balasang ko. Mabit lang, nana, Oh, atoy, nana. Agyaman nak. Atoy tibayad ko. Ay, nana. Adaman damagag kada kayo. Makimari-tesak man laeng Apay, nagamamuan da arian kanjay lakay anobyo na. Eti ka no mo, social media, balasang ko. Ano kasta? Kadag ito'y laan nagkita da iti personal? Wain balasang ko. Inaklon na mo adagaws. Di na pala nagamaamuan na imbag ngam inaklon na mo tayo. Sana bali, nana. Basta nasingput di lalaki. Diya ka mo, Nasingput siguro, Ay, binagbagaak mo't jay gayom mo. Bagak, saan nga agdardarasudos. Ang agpakalaing may bari-bar ti sumbat na no datuma. Ala, nadlaw kumot nga ruday takan ni Arian, nana. Kaslalim mastog kan timang sit, manipod adan nobyo na. Hay, nalala. Pasensya amlatan jay gayom mo, Elsa. Siya ko, unti akid daw iti dispensa para iti anak ko, balasang ko. Ada akmanen, Arian, my love. I miss you, Maxi, my love. Ala, sumrekan. Agyaman ak. Awatim na gito'y pasarabukin ka, my love. Agyaman nak, my love. Anya man ang dagiti pasarabong kanyak ngay. Lukata ba? Tapno maamuam. Madamdaman ton. Aginiliw tapay, Maxi. Ngamin, kailiw kauna yan.
Ay, naimbag man ta nakapasyar ka manen, Sir Maxey. Ay wala, kaya't kayo abisitaan, nanang. Ay wan gayam. At tu'y tayo. Ha? Ay, apay nga ikan nakiti kwarta. Kababain, sir. Ay, nanang, awan ti rumba nga pagbainan niyo. Ta asawa kung iti mabiit anak niyo. Di dakman awagan iti, sir. Maxi, kung ayaw ka dilatang kanya, nanang. Ay. Alan, awatin yung ti kwartayo. Masit lang ba nagdayta kanya? Sa balin tumanan titid ko akwarta kada kayo. Intun asawa ikon ni Arian. Anya? Ay, saan, Maxey? Sa anak nga kidaw iti kwarta, akasukat ti panangasawam iti anak ko. Gumatangak man iti karne, Elsa. Anya karne, Arian? Uran niya ditan, basta karne. 3 kilo, tas sidang dagiti aso mi ti daduma. Ha? Ipasidam ti karne kadagiti aso, Arian? Wana, kan 2 sardinas man, tanay baglapang isaw-sawan day ti karne asidanda. Ha? Ayun na yun. Nagsosyal mo't dagita nga ason. Kagagangay na ata sosyal mga minan ti amo dahil sa... Ha? Alan na, itad mong tikat katangak tagawid akon. Ay, sige. Ang karnet manok ti adda. Nalawanan, 3 kilo. Ado ti bayad ko Inayon mo tayo 2 sardinas. Wana riyan, mabitlaan. Ibatik di 20 sa ngaribo, yag mong tikat katangak tamapanakon. Ala, awan samot pagbariyak dito sa ngaribo, Arian. In purchase ko nga menti collection ko, idi kalman. Si kapay lamot ti buena mano kita. Ay na, nagkuna nga minaya bariyaam dayta. Saanan? Keep the change. Ha? Sigurado ka? Ala, nagdakulan ngay. Ay na, manumot la dayta kanya ngay, basit lang maikisay ti kwartak. Ha? Ala, yung muntigat gatangag tagawid akon. Napunutan, jak kaya ti mainitan. Sumurot akon ka ni Maxi nga agpasyudad nanang. Ipasyar na kano ijabalayda. Anya? Kahit maturog kay Jay. Kawan Nay, Arian anak ko, kita Di kay pa'y nagkasar ka ni Maxey. Mga no makalipat kayo, anak ko. Ay na, agkasar kamin tumot lang. Di kay ka di madanagan. Tadi naktulokwan ni Maxi nanang. Lakayan tinubyok. Lukwan nakpailaan. Di naktulokwan day chay. Aguray ka. Apay nga yan nagdakkel tabag mo. Bado maamin tilinaon day ta. Nanang. Ay, nukas ta. Agbayag kay Jay. Agyan kan sa mo ijayon na nakaw. Saan? Agbakasyon naklaan? Ang makitan to makidin no kasano. Oh, anyari yan? Mapanta ka din? My love. Ang agdududo pa ilaang mat. Sa nabalit at damo ilugan ta. Nanang, yawid ko pa ilang tanak yu Tapno, makapasyar mo di jay balay. Kanuun gayam. At pwede kwarta nga inkarik ka kayo, nanang. 20,000 pesos amin dayto. Ay, saan? Jakawatan dayta, Maxey. No, awatak dayta. Kaslamatan gat-gatangam ti anak ko, iti kastangar aramida. Ay na, awatan nyo kit din, nanang. Agin titi kayo ba lang, mat? 20,000 daytan na, di upay kaya. Ay, saan? Basta jakayat nga awatan. Hala, Maxi, yigmonta siyak ton timangtid kininanang ko. Mabain la mangawat dayta. Agin didi ka dilang ni nanang. Ang amin tunawan ka, kaya't namatlaang. Ato yung tigat gatangam adanom, Arian. Ay, agyaman na, Kelsa. Ay, sapay agtudtudo pa'y lang. Ay, at iti bayad ko, kukuha mong ti sukli. Ay, kutala. Thank you, Arian.
Uy, papanan nyo nga. Darling kat ni, nagpigsa ti Tudo. Ipasyar na ka no ni Labs ko iti balayda, Elsa. Anya, kano ka ngay nga agawin? Magitan to, Basta bakasyonak pa'y langit iti balayda. O sige, mapanakon kat ni. Amang ano ipigsa naman ng titudo. Ururayan na kung tinobyo kay Jelugan mi. O sige, bye, Elsa! Kamo na riyan. Sumrekan dito'y balay mi. Ngagbalin mo ten a balay mo. Wow! Nagdakkel gayam ti balay yo, Maxi. Nagdakkel a 2 grados. Ala, sumrekan. Ta, agpaysa ka na kiti merienda. Tag merienda ta riyan. Alona! Alona! Sa dinutan mo? Apa yaya? Mangisaga na kay iti merienda. Tapag merienda ni Arian. Ha? Maxi, babaunan nyo dahi dya, bakit? Nagsupla damat din. Ala, di mo'y kaskaso dahi dya, bakit? Umay kagitin, ta agpalas tapay nga umura sa tanto ag merienda. Babae man na nababae tim sangkot mo. Talagang awan babain mo, Maxi. Api akas jeti ibagbaga dahi dya, bakit? Napud no ababaunan dahi dya dito Api akas jeti ibagbaga na ka ni Maxi. Kunamatlan asinon amang sersermon itinobyo. Ha? Makaungutan ni Maxi. Asit gak man laidan. Asino nga minday dya, bakit? Api akas lasig siguro ang mga papakan ka, Maxi. Di tan pagsaritaan dahi dya, bakit ko nakmet? Di mo ba kibiyangan dahi dya? Tingit di may papan ka data ti panunutan ta. Maxi. O may kamangkit di. Sa kayat kang arakupan may laba. Kaano nga ron nga agkasarta? Planuan ta pa yan na imbag ti may papan iti dahi ta. Tadakil ti magastos iti dahi ta. Isuad di mo pa ila panunutan ti may papan iti kasar. Okay? Okay, Maxi. Ay, sika, babay. Tumulong ka mamatiti trabaho dito'y balay. Di kag senyorita, agtrabaho ka. Ni, apay, asino ka mang manmandar kanyak nana? Kaya't mo tayo pulong kay ti asawak? Agraraman! Awan karbo nga mamang ibagay ti kasta. Takabit na ka lang ti asawak! Ha? Anya nga asawa nga ibagbagamat? Kadwan mat? Siya ti original nga asawa ni Maxay. Iso di kag balin nga agraraman ha? Ta siya ti kasar ni Maxay. Iso ano siya ti sika? Nasaysaya at la pumanaw kan. Ngamen adda asawa ti nakirelasyonam. Aniya? Apya di mo yung bagatagpay sukan niya, Maxi. Pakawanan na kumano naglibakakin ka. Diya kung pagan ano na Alona. Si Kate Ayatek, nabayagan asininaak. Apay nga ron nga kabkabalay kayo pay lang, no talaga sininaamon. Iso ti mangikam-kama titibagi na kanyak. Kas makita mat. Agduma ti silid mi. Papanawam nga ron din aditi balay mo. Ay, dak mabaling nga ramidan da ita. To sigurado adata ti papanawan na no bilang lahat. Dakdakkel ti karbangam iti dayto a balay, talalaki ka. Ay, iso ti aking balay iti dayto Arian. Ha? Sigo din abak nang naluna iti balasang palang. Katsakbay ang nagasawa kami. Naipatakder nan dayto a balay. Anya? Iso nga alusan tantag na dito'y Arian. Tano awan ni Alona. Awan pag naidan ken kwartata. Anya jay kunam. Ulitin man, Arian. Ni Maxi, adagaya masawa na, nanang. Anya! Ay, kun kay. Eh, da mo pa ilaapan nakakita ken kwa na pagdwa-dwaanan tilangana. Sinaab nga rudan. Nanang. Di kan makisinara kiti dayjay amaksay, Arian.
Saan ko ba natangkan ti ulam? Anyalangan nga iti ibaga dagiti tattao no sinaakon. Nakarkaraw ama chismis ka no di mo sinaan na dya tao. Iso sinaamon, itatana sa papay. Wananang. Total, saan mo't gaya mabaknang? Diyay mo't gaya masawa na ti baknang. Mayroon ranod laan. Di nakbasta masinaan arian. Adon tinagas-gastos ko ken ka. Sa ita, sinalak akaslawan anyawan na. Kasano? Inulbudan nak. Di mo imbagang at dagayam asawam. Basta man jakon. Sardangan na kon. Pinapanaw na kon ni Alona ijabalay na. Iso adatan ti agdan na. Ag naigta ijabalay yo. Ay, saanan? Tasan ka na paganano? Anya? Ha! Nukas tangarod. Bayadam amin. Aginas gastos ko ken karyan. Oh, adto ti listahan. Na? Anya tinlis-listam di tangay? Listahan dagiti ginas gastos ko ken ka. Oh. Tinutal ko maten. Kita am ti total na. Ha? Nagdakalan? Talaga dakal. Bayadam dayta. Taday talaang tinamnamaag apang rugyak. Tas sininaan na kon ti asawa. Anya? Nanang, makiasawa akon. Apay, addan aya urnong jay nobyo man ako. Adda ka numot na nanang. Uri simple la akasara. Tinapatag, makapagsimpa kami ka ni Roy. Ay katuwan na ada kayo matan iti ustong nga edad. Ibagam nga rod iti nobyo, tadumanon dan. Wan nanang. Hey, pakaragsakak launay ata. Sikat ti agbaling nga balayan ka, ay may. Ti pagsayaatan na balayan. Tagiin na si Diglaeng ti babalay tayo. Nalaka ti agpakasar no agkakaruba dagiti agkasar. Wan nga raw. Amom, jak ni namnama sikat ti agbalin nga abalayan ka. ay, nabayagin nga agayan dayat dagiti anak ta. Jak pa'y pulos na puutan na nagapada abalayan. Piso nga amok, iso da ti agkagasar. Wan matket di ang sayang. Ha? Sayang ti. Sayang tanaunaan data. Ha? Ay, naunaan datang ha? Ko ay awan gaya. Basta ada ko maibagak ng mabainak may na mangibaga. Ha? Anya day ta ay abalayan. Basta mamuam tumatlaang. Kupi-kupak pailaang. Ang ibagak tumatlaang abalayan. Roy, intag sukatan. Masikuranak dito'y gaon ko. Tagaangan na. Sige nga ron. Mapit lang, alalayan ka dyan Agsublita matla adagos dito lamisaan ta. Apaman ang makasukat ta, Roy. Dyan kita ni nanang. Nalaing mo't gayam nagsala. Ay na, kasta ti paglaingan ni nanang. Man nakisala ka nung amin idibalasang paikot. Kanure adan asawa kan anak na makisala latanok ma. Awan mo't inananan. Saan nga ta amabanog? Ay na, nairwa mo ni nanang itikasta. Adun tupay ti atiw na nga agtutubo ang makisala. Pati pa nagkawkawis na kasalag tutubo. Sexy matlat ta ni nanang ng uray bumakutan. Naasikaso mga min itibagina. Nalaing agdala. Wan nga raw. Manutawan na ya. 52 nan Sana madlaw. Kaslag tawon lang ti 40. Huwag nga ron. Nagado ti mangipagbaga kaslag kabsat kami kanulaan. Ne, madlaw mo di lalaki akasalsala ni nanang, Roy. Itay pa'y aday ti mangisalsala ka ni nanang. Kasla very close dan ngagsalsala. Huwag nga raw. Nag-sweet damot tayo. Ay, inaksanawaan ni nanang Saan rin? Bay makisala. Tasag paminsan mo't lang adapasala dito yung lugar tayo.
Nalpasan ti kasarta Jana. Kamaod Jana na, agasawa tamot laangay. Wen nga Rod. Ay, nalpas matlaangan ti papaskan tayo. Kasano ngay? Agawid ta iji balay? Ija ti pagnaadan ta? Awan kadwa ni Nanang no pumanaw ta dito'y balay. Dito'y talatan ang agnaad. Naimbag ka dagiti dadakkel mo, dagiti kakabsat mo ija kakadwada. Wan mat kat diya. Alang arod, no dito iti kayat maapagnaadan ta, sika ti masurot, Jana. Ada ni Nanang mao, Jana? Awampay mo, tatang. Apay, aday bagayo ka ni Nanang? Ay, kuha. Adala ko maitid ko kinkwana balasang kaw. Ha? Anya day tangay, tatang? Ay, kuha, intong sumangput laangay. Ada diti bulsak. Ha? Apay, basta umayak, awan ni abalayan. Diyak nga Rod, amo no sa dino ti papapanan na, tatang. Kanayon ang marabyan. Papanan na nga tangarod ngay. Alang araw, baliwak tumanan ti umay balasang kaw. Oh, naggapuan nyo, Nanang. Nagturukan nyo iti rabi eh. Kwa, ada na panan mi kadagiti gagayom ko. Ha? Sige, tagpulesa. Ta iturog ko man biit. Ay, po, napuyatan na ka talaga. Ala, masansanin akastatar aramidon ni Nanang ah. No daduma, marabyan a sumangpet. No daduma mat, saan nga gawid? Pagturturugan na nga ta talaga. Awan ka di pa, Jana? Ay, awampay matroy. Simang man ti binulan kon. Anya, kaano nga tanging nagsikog ka? Makatawanan nga gandun nata. Di tamot lang makabukilan, bakit? Wen nga Rod ah. Angam di ta mapukawan itinamnamalakay. Patsak nga agsikugak tumot laeng. Ah, nani? Ha? Agbakbakwar ni Nanang. Apay nga tan? Ala, ay na. Simruman nga tatay migraine nan ah. Kasta na nga no kumaro ti sakit ti ulo na kat. Kasta ya? Ala, inka nga rod alalayan, takaasimad. Sana may grinda ito, anak ko. Ha? Anya nga rod ngay Nanang? Mabain na ka mangibaga, anak ko. Kababain na talaga. Ha? Apay? Anya tibahin niyo? Pakawanan na ko, anak ko. Nailaw anak mo. Kunak ano saan nga bunga dayjay. Ay, di kay maawatan, Nanang. Di na ko mga rugurguraan awan. Sorry. Adda boyfriend ko. Kat naminadaw na nailawan kami. Ikat kita masikog ako. Anya? Ay, di kay man mangrabak, Nanang. Saan man anak ko? Sana ka mangrab-rabak. Masikuga ka talaga. Nasuro ka makabulan to'y inawag. Anya? Asino kumamot tinubyo yo? Jay, naamamok idi kasariyo ka ni Roy. Anya? No kasta? Nabayagan nga danubyo yo? Wan, gaminlimod ko laeng. Ta amangan nulapdan nak amaki boyfriend. Gamit na ta masikuga kon. Kapilitan nga ipudno kon ati amin kan ka. Asino ngay day ta, Jerry? No, nakita yu idi, tay lalaki akanayon amang isala kanyak idi kasaryo. Barkada ti kabagyan ni Roy, ni Jerry. Anya? Ay, manutawan na. Kwa? Kagudwa ti tawin ko, anak ko. Kagudwa? Mas natangan ngam da kayo, kasta ka day? Ubingkit di, Jana. Inaunalat basit ngamsi ka. Mangibabay na bakit? Bakbakitan lang arudan nga makiboyfriend pay laang. Sapay masikugan. Adda ditan, Jana.
Aklo naman ti amin, ang masikugan ni nanang. Dilagbain, sapay masikugan. Anyalat sa nagiti taon ngay no maamanda masikug. Ay, makapasuron. Anyat mabalin mo nga kat ubing paymot ni nanang. Ubing katikas jayan, nasuro ko na 50 titawan na. Nagsikug pa'y laang. Bakit? Aging kang adda binulan ti babae, adda pa'y posibilidad na nagsikog. Kan balumot ni nanang. Basta masurunak. Jak amo ti sawag. May stress akroy. Garang ganjang magayam di katugang ang manakaw. Awan mo't binakatan kan ayat tatang. Una ang nagpasikog pa lang mat. Bakbakitan. Awan da kas na tatang. Kan nagayatan na mo't day jay. Awan pailat anak ni Diana nga anak na. Nga may sukat tinagsikugan. Madlan kaming tulat tayo ti anak, tatang. Sana na ita ti puntaw. Jay kinagatal ti katugangam ti ibagbagak. Bakitan ang nagpasikaw. Nasakit tinagam ta nagtinag iti sabali ni nanang. Amok atatang, kurso na dayaw ni katugangak. Pakpakawan mo ta. No agaramak, tay ubing, sana tay bakbakitanan. Ubing paimat ni nanang, 50 na lang. Bakit ti kastatawan? Ti mako na nga ubing, kat dagitay agtawan iti 25 nga agpababa. At damat punto ni tatang iti imbaganakan karoy. Pudnumot ngamin, imbes sa siyak kumatagsikog, ngam saan tayo sumutan tinagsikog. Amok, asakit lang tinakam ni tatang na jay, tanaunaan da. Madlaw ngamin, nakursunada na ninanang mau. Anya? Akin sana bali, damat mako na anobyo na. Takdiran ng samat, tisikog ni nanang. Diyan mo Ay, masurunak. Anyalat ibaga dagiti taon ngay no maamwanda masikog ni nanang? Akit bay am ti saun dagiti tao tinapatag. Takderan tinobyo ni nanang tisikog na. Madlawan ti tiyan nanang. Anyat plano yung itinobyo yung ay. Di ka agkasar. Ay, uri saan ang ti selebrasyon. Basta agkasar kayo. Agabrod pa ni Jerry, anak ko. Dandanin ti flight na. Intun agbakasyon, isunto, ti panagkasarmi. Kaagkasar kayo pa nga umunaan nanang. Tapnawan pa kasarsaritaan nyo. Ay, awan baby, ang kunoan niya man ti ibaga ti tao kanyak. Saan ba't nga isuda ti mang pakpakan kanyak? Ken, sa anak, apa-apektaran kadakwana. Nanang? Kuna ni Jerry, intun agbakasyon ka no, sa kamintog kasar. Ni Jerry ati masurot, ta isukat nga rod ti lalaki. Nanang, lalaki timpas ngayon. Wen, anak ko. Nika, anyat sangitan nyo ngay. Di ka sangit atan kan anak yu pa'y laang. Kasano adya kag sangit? Katimbawag ni Jerry. Agawawis kit din, tiawanan bain. Ha? Apay, anyat yaw awis na nanang. Kasar na Ha? Kunak man no da kayo ti kasar na. Ulbod gayam tayo dyan lalaki. Manangal lilaw. Kalpasan na sinikugan na. Pinagtalikudan na ko na. Ay, nala, baybayan yun no di na kayo kaya. Di yun ikamat ti bagiyukan kwa na, takababain. Uray ko man no saan nga ubing ngam da kayo. Hanggang kasanod nga iti anak mi. No kaya't yo, ampunan mintimpas ngayon, nanang. Ha? Mayat kayo? Ipampun nyo ti anak yo kada kami nga agasawa? Lakay, pasensya kan no jak na yo man adagos kan kada ito'y. Apay no ampunan tatimpas ngay ni nanang. Naibagakan kwa na daytan. Ay kayat ko Ang naimbag no umanugot ni nanang. Kat ay wag Naku na naman panunutan na pa'y nga umuna. Ngam patsot nga umanugot mo't laday chay. Ay kat eksakto naawan pa'y mo't anak ta.
Bareng no iti panangampunta ket maadaan tamutten iti anak. Ay na, sapay la ko mga rod, Roy. Sa bagay, awan sabsabali iti ampunan ta. Tamis mo akabsat ko, Roy. Ampunan nyo nga rodin timpas ngay ko. Ta tinalik ko daanan ni Jerry ti anak na kanya. Jakon makontak ti awanan, pain a lalaki. Ay, agyamanak nga rod nanang sana bale, awan mo't sabsabali. Mismo akabsat ko ti ibilang mga anak ka ni Roy. Ay kaawan kan sumre ka kiti trabaho anak ko. Jak masango ti agaw-awir. Anya trabaho ti sir kanyo ngay. Para lutong iti may sa beer house. Ket amangan no agisteinak iti pagtrabahuak. Awan ka di pa, Jana, bakit? Saan ka pa masikog? Ay, awampay mo. Adaman binulan ko. Kasangsangput na. Kasta aya. Hala. Di ta mapukawan iti namnama, bakit? Dumteng tulat ta. Saan pa'y siguro nga ita? Ay, wana. Sana bale. Adda ni baby aliwliwata. Kabayatan ti panangururay ta iti anak ta nga agtao da mismo kadata. Uon bakit? Okay. Kumusta ka numot na ni nanang iti ayan ti trabaho na? Di mo't agaw-awid ay. Agawid to kanumin to may alawas. Adda kanu makadwa ng agawid. Ha? Sino kanungay? Diyan mo di na mo imbaga. Mamuan yun tao, kuna na mo ilaan. Adda kadwa kasi mangpet anak ko. Joel, iso ni Jana nga anak ko. Naimbag nga oras mo, Jana. Kastamat. Ala, sumrag kayo. Sige tayo nakitaan tayo lutlutwag. Sino di kadwa ni nanang simbang pert, Jana? Tsaka mo masurunak manan no kastoy laang. Ha? Apay manan aya bakit? Atapok nga ang mga nonobyo naman ng daychay. Anya? Ay kat awan takas na. Basta barulakit di. Oray pa'y baro, masurunak. Saan sama ta trabaho ti ginagara ni nanang ijinapanan na? Relax. Di ka agong unget. Aw-awatam latan ni nanang. Ubing pa'y ngamin. Ubing nga? Bakbakitanon. Nasuro ka na 50 na nga makinobyo pa'y lang amin. Sana nadidigra iti nakasikugan kwa na. Bumakutan ni nanang saan ngagnak-nakam. Di mo pala sigurado no nobyo na dayjay wano saan. Ay na, saan na basta isang put dito'y balay no saan na nobyo. Nobyo na dayjay. Kunak tupay kat. Nagparik na kanya ka nobyo yu ti lalaki akadwayo si mangput nanang. Ay na anak ko, maawatan na ko ma. Kasapulak mo't kadwa. Tikat ako nainay ko. Okay lang ko man, no saan manan nga ubing dyan nobyo yo. Maditilakay, tamabiit amatay Jana. May mayat day ubing tanapaot pa iti panagbiag na. Ay, no siya kamay sa oray saanan. Di kayon makiasawa. Sinaan nyo kay din na dyan lalaki. Ay sana mabalin anak ko. Ngamin, masikog ako. Anya, ape nagpasikog kayo manan. Ay, tiyam mo ka awanan. Ta, bumakita ka nga ruday. Nang adamo manay. Hanggang sana balay anak ko. Sana kon nga itarayan ni Joel. Tatderan nan tisikog ko. Unay kayo matan. Diyak pala nagsiksikog. Nga masikog kay manan. Jana, bumuludak man iti kwartam anak ko. Nay, pangusaran nyo iti kwarta nanang. Ay, surutok ko man ni Joel ijay lugar da. Imblak nakmut ngaminan. Jakon makunta ka na ko. Apay, nagapa kayo aya? San mat? Ngam ko na nga agawid ijay lugar da. Tayaban na dagiti dadakkel na tadumanundan. Ang gamawan mo ten. Sapay, dakkel agatad jay inala na kwarta. Nasuro ka 20,000 pesos. Anya nga di husto jay kunak. Pinanawan na kayo man ng tinobyo yo.
Ngalan anak ko. Ikan nakiti kwarta ta surutok ni Joel. Pangasim. Anya turong-turong nyo asimbang pud nanang. Ala, sumrag kay Mampay. Kumusta tilakad yo? Inalilaw nagtay jaya Joel. Ada mo gayam asawa kan anak na. Kansan lagaya masyakti sinikugan na. Talo kami sinikugan na. Ay na, jak kayatin tagsaw nanang. Tamangan numasakitan kayo laan. Iso sige, isangit yulatan. Anya ngay, anusan nyo Natangken mga minti ulo yo. Nabayag ba't basitan ng agdandan lata dyan Nam apay nga ta, adita mo't lama daanan ni ti anak. Ay, wen nga rod alakay. Jak man amo no apay. Apay no agpakita talaga ni ti doktor bakay. Agpa-check up ta, tapno amo ta ti rumbeng aramidin ta. Babae timpas ngayon nanang. Itata nakapas ngay kayon. Kaya't yung kadi nga ipaampon manan kada kami timpas ngayon. Apay, kaya't yu aya nga ampunan manan timpas ngay ko, anak ko. Wen atan nagpa-check up kami iti asawa kat. Ay, siyak gayam ta da diferensya na. Iso adi ka maadaan iti anak nanang. Anya? Iso ano kayat yu? Ampunan min timpas ngayon manon. Tapno babae kan lalaki ti anak mi kan ni Roy. Ay kat, ay da kayong anak ko. Basta di yu baybay-an idaa. No bilang tawa nakton. Sana bale, ta kabayatan na napigsaak pa'y. Tulungan ka, amang padakkel kadakwada anak ko. Ay na, agyaman ak nanang. Kat pasensya kayon no nakangag kayo kanya kitag kakasakit asarita iti kalabas. Ala, lipate munda kita anak ko. Mabainak lang amin. Kat agyaman ak, taimpayanda kami iti ampunan mi iti manugang yun nanang. Ala. Basta aywanan nyo anaimbag dagita addim, nga agbalin nga anak yun. Ay, excuse me lakay. Aglisi ka ta na nagsentimod ko. Ay, yaday tayong sampot mo, Karda. Ay, sakat babaw. Naglulukmag sakat babaw. Aniya. Mala, agluto kan, tanaman nugak anag na. Mangluto ka man, iti crispy pata. Nangalaam nga idita. Tangdan ko at timulong ijay kasaran. Timulong ak ngamin anagukis iti carrots, kas kada patatas kanda dumapay. Alalakay, agluto kan tanay, mabisinak. Basit tinakan ko ijay kasaran. Ada ni abalayan Karda, abalayan? Ada abalayan, ngam nakaturog. Napuyatan gabain, tanagapo ijay kasaran. Kasangsangpot na laitay. Riingaman abalayan, tada papanan may. Nay, papanan nyo manan ngay abalayan? Ingkam makilamay. Ijay? Iji abagatan, kamaudyanan na, natay mulaangan tay siyam tibiyag na akabaw alakay. Alan, riinga mo ni pagkamaw, tama pang kamay. Alak, babiit lang nga raw abalayan. Napanan man ang dagiti agabalayan tatang. Ay na, kas iti sigaw, napandaman na nakipangan Basta damakan, mapanda. Kasaran man, wano natayan. Anya? Ay, una yung dagiti adwa. Nagpadaan da iti ugaling agabalayan. Wan nga roda. Ay, kat sigurado man ang tikarni nga isang put ni nanang tatang. Ay, kasigurado Kababay darabi dagitay nga agabalayan. No adda punsyonan, iso dati makakaada amapan makipilpila. Ay,
Bimbak bakit anda arupat punsyonan? Nay, adupay matikar ni dito'y rep, lakay. Saan samot anak naksayan? Ay, ket, jay matlasidam ti ilutlutok no kwa. Anya, apay ngay? Naumaak iti karnay. Natangken fish ti kayat ko asidaan. Isu agi matangak iti kalman iti fish ken natang. Anya ka matanlitaw, imbes ang makainot tayo iti kwarta, mapan ka pa'y lagumatang iti sabali ang masida. Kakaasi ak ngagdisdis kitar iti masida, tapno makatipid talaan, ngam gastador ka man. Anong dagiti karnay nga isang sangpot ko ngay, ipakan iti asaw. Ay na, kano makaumamad nga ro ti karnay? Ken maysa, saan anasaya at nukar ni akanayaw ti masidsida? Nagkuna amaday, si kalat mangibagbaga iti kastalitaw. Apay, doktor kaya? Agpakalaing ka manin ako na. Pagpapigsa ti karnay, ken pagpatidog iti biyag. Iso nga agsida kakit ding agsida iti karnay. Kita man tabagay, nagkotong ka. Kita man ti itsurak ken itsuram. Anyalaangan ti sawan dagiti taaw. Ang mga no ibagada nga agawak ti kankadam. Agsida ka iti karnay. Agpalukmag ka kiday litaw. Ay nawaw. Napsugak ngam kura ko pa'y. Nantay na po'y anak ko. Ay, gusto nanang. Na, paritan na amangan, Amanda? Ado na yung tikinan nyo. Ay na, sigod ba't nga ado tikang kanag, basta karnay. Ay na, di kay unay ko nakmat. Kitahan nyo man tabagiyo. Grabing tilimok maganyo. Dandan idi kay pa'y makapagnan nga po iti kinadaktil ti bagiyo. Ay hapaw, may mayat akitaan tinalukmag, ngam tinakutong. Ay na, nagpadaan yun kanya abalayan yun nakaluklukmag. Aglinlin nung baka yun nga agpalukmag. Kagagangay na ado nga ro tilibre karne, gundawayan taado pa'y tilibre. Madamdama ma-high blood kayo. Gapo iti kinalukmag yun, nanang. Di kayo unay man tani, madino masubraan ti lukmag yun. Ay na, agkasarmat gaya man tay maestra akaruba tayo lakay. Wain, maestro mo't lati mga asawa ken kwa na. Ay katmayat taagpadada nga agisursura. Kay mapantayon to nayunam to ti alaam akanum no makipila ka lakay. Yawid mun to dito'y balay ti maalam akanum. Tauray siya, nayunak to ti alaak akanag. Ibagak nga da bisita, katyalaak iti kanenda ko na. Ay, makitan tao, Karda. Amangan no jak tumangan. Umay kunto labuyaan ti kasarda, agawid ak madla adagaws. Anya, apay, bak nang kaya. Apay, mabain ka nga agbalkaw. Mabain ka mapan makipila. Kakaiso na nga dalibre apakipanganan. Ala, di kan agungait. Wan, mapanak to makipila amangan. Abalayan maya, umay kay dito yun. Nakapila akong dito lamisaan. Wan abalayan, tay silupin mo nga ang mga nunalipatam. Saan? Adda dito'y bulsa. Lalaingam ti agao partakam ti agao iti kanang abalayan. Uray si kamot abalayan. Good luck! Ade, duwa mampay. Tamabaing nga umay makipila dagayay kakaanak ak abisita iti balay. Isu iyala ak man ida. Mabiglaan nga na. Atoy na na. Ay na. Ay, agyaman ak aday. Tingkyaw. Tumarunukan Karda. Wan abalayan. Ay aday, nayo naman iti dua a plato ti kukwak. Tanda sakit ti saka ti asawa. Saan ama ko umay agpila. Kunday may sanga apukaw. Yalaak man iti kanenda. Talo kayo matana? Ay, una day. Talo a plato ti itig mo kanya.
Napanan ni nanang tatang. Ay na, adapay la ijay kasaran. Sumanubli ijay pilaan ti makan. Likaw, alam man dayaw. Darasang tagsubli ak pa'y kita kasaran. Kainak manan makipila. Ay umay kakitayin. Di ka nagsubli ijay. Huston day ta. Huston ka! Sublatan na man kitay. Si kamot ti mapan makipila. Tayawid mo dito'y balay. Tapno saan tan nga agluto iti pangrabyan. Ay na, mabainak bakit? Ha? Pagbainam ngay kat libre nga raw. Mala, kalubang nga raw day taon. Tagsubli ak. Inak pa'y makipila. Nanang! Huston ti pila! Kababain! Ay na! Inkay mo't makipila no kayat yan! Ay, anyan ni nanang. Ay, awan nga rod Nagpadaan dan kindi abalayan maya. Isuda manan di center of attraction di takasaran. Sa apay agungan numabagbagaan. Ay na, ibagaman kindi di asawam, tabagbagaan na medya inana. Ay natatang kanayon abagbagaan nila kay ti inana ngam nasukir mo. Ipapilit na ti kayat ng aramidan. An-anuan nyo ngay dagita nagado abinalkot yu akar ni nanang. Kay si daan ta irif mo ti daduma. Iuna yun. Apay diyo ammo ay ada kayo titupi ko dagiti kalugaran tayo. Tamakit kita da dar aramidan nyo. Natukol ka no ti akloga po kada kayo kininana karda. Ay, awan bibiyang da, libre nga raw. Libre nga agpaiso. Ngam saan matakas jay Ngagsubli-subli kayo kit dinitipila. Nagkurang ti taraon. Tanamin adu kayo mata nagsubli-subli jay. Ay na, praktikalan ti biyag ita anak ko. Wen ngam iti nasaya at awagas ananang. Agasam matday tangay. Dandani ibusan yung ti taraon iti pumpunsyonan. Saan mo ka? Grabe kayo mga agsaw. Agkasar ka nun daing niyang kenpilaw. Alaan data ka no aninong keninang. Aniya. Ay na, adaman pakipangananan. Agbagkan to iti dakla. Aniya? Ne. Apay apagbagan na kiti dakal. Wen, tapno adda pangikanta iti masubra ta ataraon. Hey, sayang, naimbagla akanan ti asaw, wano pusa. Anya pusa? Si daek ko Mala, wanan no isa. Ay, jak sa mapan bakit? Anya, tapay ngay, ninong ka nga raw. Asinon to ngay ti partner ka? Uray si kalat mapanin mabalin mo't siguraw. Ay basta, umay ka. No di ka umay, agsapulak iti sabali a partner ka. Jay lakay nga agkras kanyak ti ayabak amang partner kanyak. Kaya't maaw? Ay pilaw baraw. Nalpasamot ananganan dagiti bisita yaw. Ay uwan nana. Amangan no adapay sumangpet no madamdama. Mabalin nga ako kusaklaan ang dagiti nabati iti lamisaan. Addan samot taraon ijay unag. Ha? Ay, dagitay mula nabati dagiti ninong keninang dagijay baraw. Ay, sige lang nana. Ay ngam na kaninyo adagos nalaka ama banglas. Ay, uwan pilaw. Kag alaak nga rodan dagiti nabati ijay lamisaan baraw. Ay, uwan nana. Sige lang. Ikanak ba't itibingay ko Inalam mo amin ng anabate abalayan karda. Unay kan ay abalayan. Bumingay kapaylaan mag. Kat adala nga rod inkargam di tabag mo. Awan kurang abalayan. Mala. Mabit lang nga rod tagbingay ta abalayan. Nagado ti taraon dito yung ref nanang. Sana may bibus. Nabanglas mo ti daduman. Kasano ang mabanglas? Kat nakaref nga raw. Uray manungal daw dito yung ref dagitoy. Sapay dagitay narikadwan asidaan dagitoy. Itad yun iti asaw. Ay saan? Nagrigrigatak nga impilpilaan dagita. Ipakad mo lang iti asaw. Kanok amin dagita. Anak ko, agiriin ka man. Nagsakit unay ti tiyang ko. Anay ko.
Abayan nanang. Nagsakit una iti tiyan ko. Namin ako na nagsubli-subli ijay CR. Ngam nasakit lata. Maulawak pa yan. Itaray na kun ay iti ospital. Ay. Mabitla nga rod nanang. Anay ka, ay nagsakit unay ang tiyan ka, lakay. Ay, litaw, agriing ka ba? Apay, disturbo ka, di pa naturo. Ay, itaray na kanya ospital, nasakit tiyan ka. Aniya, Anay ka. apay, anyat kinan mau. Jay matla nakarep at araon tikinan ko itay. Anya? Alan, jak ka ba alanan ti sakit na. Ay, maulaw ako. Ay, day tagamente magbagak. Napangles laki ti jakinan mau. Kunak ngamin nga ibalang mo dagijay. Ngam kinan mo pa'y lagamin. Ay, sermonan naktaon no na imbaga kaon. Saan pa'y lang ita? Tanasakit una yung tiyan ka. Ayan na ikaw. Nanyangay, makita yung itantibunga taramid yun, nanang. Anak ko. Agpada kayon ana ospital kini Karda abalayan. Gapaw iti kinaanto ka biya. Dandani kayaw na sa bidungan ay. Tanabang listikin na niyo nga agpadpada. Ay, agyaman nak. Nakaginawa ak. Kunak numatay akong. Ay, uray siya. Kunak no ipatay kunday jay. Ay talaga nga ipatay yun iti sumaruno, no di kay pa'y lagbaliw. Iso nga agbalbaliw kayaw. Madi ti kastagarami diyaw. Madi ti buwakaw. Sana ka po alibre ket darop kay mati na daraw. Kitaan niya. Dandani kayo na isagmak. Gapo iti kinabuwakaw yaw nga agpadpada. Ay, woy. Manja kong. Nadidigra ako. Uray siya. Manjakaw. Nang runa ket datan ti tupi kuda iti lugar tayaw abalayan. Dagiti antukab nga agabalayan kun kunada. Ay, talaga Nag-viral kayo, barangay tayo. Isasardangan yung tikastang aramid yung. Wan, promise, manjakaw. Uray siya, manjak mitay. Agbalbaliw ako. Nay, agkin kinuto kayo mat nga agabalayan. Apay, di kayo mapan makidaya di takaaruba? Di yu darayan ti kasar ni Josephine. Saan na balayan? Agkinuto kami laangan kini abalayan karda dito balayaw. Aniya? Hehe, wan lakay, tagdayet kamay, tanay, nakalukluk magkamay ngagpadpada. Ha? Kandi nakto ibalbalkutan ng nuain, taliklik akong ti karnay, nating laangan ti sidaag. Maminsan laangan siguro iti makabulan ngagsidaak iti karnay. Aniya? Uray siyang abalayan. Diyak pa'y mangmanganan itiin na boy. Natengken prutas latan. Takayat ko ti kumutong. Masapol ang maikat dagiti taba iti bagay. Tamarigatan akong amag na iti adayo. Ay kit nasaya at numapanunot yu ti agdayat. Kasta ti rumbang. Tapara matla iti salon at yu dayta. Ala. At kinuto kayo nga raw. Tasyak ti mapan makipangan di takasaran. Sige laeng lakay. Sige na, nanang. Kuyo gandak manan nga mapan ije balay da Glorio. Kailiw kong di asawak. Ay ayatak nga perperme. Nagbabawiak matan di inaramid ko idi. Namitlaw na nagsubli-subli tayo di balay da Glorio, Maya. Agam talaga di nakan kaya. Di mo nipilit ti bagay mijay asawa manakaw. Apay nga kasjaymat ni Glorio. Nagbabawi akmatan. Nailaw anak lang idi. Nasulisugak idi nagtrabaho iso na iji adayo nga lugar. Apay nga hanak nga ikan iti may sapay nga gundaway. Tapno makabawi ako mamat kanya na. Talaga siguro wan nasakitan.
po iti panaglalaki biday anak ko. Aminado akmat nga nagbasolak. Sige na, mapantayo tada kayo ti makisarita kanya na. Ay, mabainak saan anak ko. Abangan no ko na adagulita. Ay, tinasaya. Kasaritam ni tatang ba? Dahil sumati ko yung mapapanijay. Ha? Parang isaw, tidinggin, wando patsin na. Kaya't nga tamat ni tatang. Kaya't na siguro. Basta ay wow. Ay, mabainak. Sikan ti mapano kayat mo. Namin anumit tayo na nagsubli-subli kayo ijay. Di na ka maawat di asawa. Ipili mo kiti bagimkin kwa na. Sige na, tatang. Tagtalaang mat nga agkidawak kanya yung iti pabor. No apay ba't ngamin alaglalaki ka idi Nya ngay, di apitom itan tibunga ti aramid mo. Naglabasan dayjay. Nagbabawi akon. Nailaw anak lang mat. Nasulisugak ta ka na yun kami ngamin nga mabuartak idi. Dagi-jet umat ko kumarek nga sungsung. Ish. Namin ano nga may nabinagbaganda ka. Adi ka makikuyog ka dagijay ababay. Tagarangganjang dagijay. Ngam natangkimit ngamin ti ulam. Nya nga Husto ka di matan. Tatang. Hanyon nga isid-sidir dagita tanalpas nga rodan. Tikit di kumapan nakaornos ti nagbatan may nga agasawa ti panunutan tayo. Kagpagpakasiak nga tulungan dak. Hey, ninanang mo tayo bang? Isuti kuyugam ama pa ni Jabalay da Glorio. Da kayo matati kadwak. Takaslahan nga kaya ni nanang ayaw ni Glorio. Barang da kayo ti makaya ayaw kanya na. Unuhaan talo tayon nga mapan. Mabailak. Mabailak maya. Da kayon ti mapan iti inam no kaya tiyo. No di na ka ngamin kayatin na kibaybay-abaw. Di mo ipilit na bagay. Sige matan tatang. Pangasiyo. Ay, nagsangsangit man ang jay anak talakay. Ngaro da. Pagpakuyog kanyak ng mabainak. Apay no pagbigyan ta ni Maya. Kasi ba't jay anak ta? Uray talo tayo amapan makisarita kan ni Gloriaw. Di na nga rod kayatin. Ipilit na kitibaginan. Namin adong anapan kayo nakisarita. Saan? Wan, ang parang sikat makalukoy kan ni Gloriaw lakay. Si Kamal ti makisarita kan kwa na. Takuyugan da ka. Ay, Pagbigyam jay anak mo. Taka si Mait. Masa si anak no kasta ngagsangsangit. Uy nga raw. Nag-arami tumang ngamin. Nagbabawian na, tinaramid na, lakay. Ikan tayo kumama, titigundaway na ngagbalbalew. Isungala nalan, nagrupwat kan, takuyugan ta, jay anak ta. Naimba nga oras mo, Gloriaw, baraw. Adda kami manain. Umay kami man, Glorio baraw. Ay, mala, sumrag kayo. No, tigagarayaw kat umay kayo makisarita. Tapos nagsinublan kami kin ni Maya. Ladingita ka, ngam awanin tinamnama. Arami dakmat amin nga kabaalak nga. Mangpanak na kanyang nga. Nagbabawi akti nagbasulak, Glorio. Ikan na kumamat itigon daway ko nga bumawi kanyam pangpangaasim. Noon yaman tinagbasulan ti anak May. Dayjay ka nagbabawyan nan baraw. Kit no may kampay iti may sa agundaway. Pagyamanan May. Ay, pasensya kayong tatang. Ngam narigatin ngay sublitin na palabas. No pamakawan, uy, may pay ko kin ni Maya. Ngam ko na yung agsinublan kami. Adayo siguro na mapasamak ti kasta tatang. Anya ayati kayat mong arami dak Glorio.
Ibagam taramidak amin nga kabalak tapno maawat nakla ang manan. Narigat nga rudin nga isubli ti amin, Maya. Napukawan ti panagayat ken panagtalik ko king ka. Ang kuha kabalan nga mapukaw ka kanyak, Gloria. Ay, hayatan ka unay. No kasta, talaga nga awanan namnama, Gloria. Awanin, nanang. Pasensya ka yon. Gloria, apay no ikampay ti may sagundaway ni Maya. Awan ganas ko, nanang. Kay tanya nga ron ti plano mitangay. Ta sininamon ni Maya. Di mo ko na na mga asawa kay ti sa balay. Ay, di mo rarami dun ti kastatan nagkasar kayo kan ni Maya. Ha? Nagsina kami mo't nanang. Uray, pay. Agbasol ka lang no mga asawa ka manan. Ka nagkasar kayo nga road. Numakisina ka kang kwana, di ka mga asawa iti sa balay. Aglaklakay ka asina. Nya? Isuan mo siya tisi ka, tangay agpakpakawan mo di asawam. Apay nornusan yun di amin kada kayaw. Apay ti kunam nalakat agmay maysa. Nanang? Nariga, tawan kadkadwana kunam sa. Nang runan no kumapsukan. Sana pa nang idawdawat ngam kasanaw nagsakit ka. Asinon tungay ti mga sikasukan kanwawanak taon. Ige asikaswag ti bagi ka. Ay, sos, kunamla ti kasta. Tamok at ti pride mo ti rumingring baw kang ka. Mawatak ti rignam, talino ko nakakangaro di asawam. Ngam panunutem ti masakbayan nyo anak ko. Taula ang mo di asawam, amakarami di ti basol. Katangay nagbabaw yan na ti nagbasulan na. Apay no ikam iti may sapay agundaway. Ulita kanak ko narigat ag may maysa. May mayat jay adda ka binadang na. Maya, itay pay lang agun unay ti cellphone mo di tarabaw ti lamisaan. Sumbata man, ang mga no emergency mo na ita. Han nga emergency data? Baka dagi manan artak nga ako kumarik dagitan. Ay, asino aya data? Ha? Kita am to cellphone mo. Kita am to yung mawawag ni Glorio, mate. Ha? Ay, yag yung adagos. Hello, Glorio? Apay, awanan plano mga gawid dito'y balay, Maya. Ha? Anyat kayat mong asawan? Agawid ka na. Agnad ka nita balay dananang kentatang mo? No, kasta. Napakawan na kun. Mawat nakman ng Glorio? Wen. Ala, agawid kan. Bye. Sige, umaya kun, Glorio. Na, anyat imbaga na anak ka. Ay, nananang. Pag-awawidan ako ni Glorio, iji balay na. Agdan na kami manan. Sige, agawid ako na. Ay, ka, dagiti nyawid mo akawus mo ngay. Kan dagiti ululas kan pungpungan mo, di mo nalaan na ya. Da kayon tunti mga impake kadagi jay. Umuna akon nga gawid. Ibagayo ka ni tatang ta isaruno nang ay umay niya. Bunagan nanto amin. Adniya! Salamat nga talaga ta pinakawan na ko ang Glorio. Maurnos tamatlaangan ti amin kanyata. Di ka pa yung nagkampante. Kasan pala 100% ang napakawan ka, Maya. Ha? Datang aminan ti pagpispistahan lagi ti tattaw. Ti panagsinata ti tupikula. Isotap no agsardeng dan asuman na o. Agsinubyantan. Ay, kunak no totally nga napakawan na kon Glorio. Di ka mandanagan. Tanya ti amom. Ang mga nubaya ti panaglabas ti aldaw ket ininot mutla may sublik ti sigud arik nakeng ka. Ngam, oray basta adalat tarik nam kanyak, Glorio. Wen, adda. So di ka madanagan. Glorio, nakaluto ako iti pamigatan ta. Bumahon kay tanta mangantan, tani sumrak ka pa iti trabaho. Sana ka sumrak iti trabaho, Maya.
Ha? Apay, di off mo tadta? Saan? Masaduta kong nagtrabaho. Ni, apay ngay. Sayang aja trabaho no ag-ikat kan. Ay, maduntilangan ko iti trabaho ko. Manipod ginuliban na. Diakon na i-concentrate ag trabaho. Ha? Siga mo lang ti makagapo. Napay akastuyak. Awanan ganas kong agtrabaho. Aglaladuta kon. Sorry manan Glorio. Iso si kamot at agtrabaho. Agsapul ka iti trabaho, Maya. Sige nga Rod, no kasta ti kayat mo. Si kati matungpal, Glorio. Jay mo kano anak tad ti agtrab-trabaho lakay. Jay asawa na ti para balay. Nyay, apay, nagikatin ay iti trabaho niya. Uwin kano ka Rod. Ay, apay nga yakas, Jay. Nabaliktad mo ti sitwasyon. Kaya bayam saan mo't mabaling agreklamo dyan anak ta? Dagdadatamot nga impilit na tibagi na kiniglorio. Una, nga misuma tinang paawid kan ni Maya di balayda. Napilitan la siguro day dayag. Nangrula ka ipadlaw mo ni Maya. Pagpatpatayan na launa dya sa awala. Isuan tumakil mo ati ulo dya maisan Ay, agbalin sa mo ta kaasi jay anak tak iti sidong ti asawa na iti may kadua agundraway. Nagsubsubli pa lang kami. Di na lang arod kayat itin. Ay napakawan na siguro na pinagawid na mo dun iti balayda. Amumlang Dayjay mo kami na Maya. Nonya nakanda. Apay naglalaki itin. Nyalala, di mo sidiran ti anak ta. Nailawan nga ron mait. Kan nagbabawyan na ati inaramid na. Nasulisog lang dayjay. Tanay barkada ngamin kadagiti lalaki raw barkada na iday. Natangkin tubat ti ulo na. Di na amo ti mabagbagan ijay. Anya nga ita. Nalala. Di mo sang kalagip tinapalabas. Tanalpasan dayjay. Ag-move on tayon lakay. Nagkapgapwam, Glorio. Awan pa nalutaw, iso nga siya kung tinaglutaw. Di ka pa nag-ininaw. Iso nga siya kung nag-inaw tadtay. Napanak na ki basketball. Nasayad mo ita nagluto kin naginaw kan. Hindi ako mabalin tagig gamiti danom. Tanabanugak. Ang mga numapas maki di. Ay, unay matanan. Kas na nga ka na yung tararamida mon. Inal daw nga awang kahit balay. Umununak pa nga makasangpat nga agapo iti trabaho. Di ka pa makatulungan iti trabaho ito'y balay. Awan lang arod trabaho mon. Tumulong ka matangag trabaho ito'y. Nita, nangalaam iti swertim akong direklamo, Maya. Ha? Awan karbang amang sirsermon kanya ka. Tas ikati makagapo, no apay anapukaw ti trabaho. Glorio. Naawan ti ganas ko. Gapo iti panaglalakim. Ha? Apay, iti siyak tagtrabaho. At daya nang mukha niya kareklamo. Awan, Maya. Iso nga itata si kate at trabaho na. Aganos ka. Di ka sumanao. Tagapumot lang ita arabid mo. Iso mapaspasamak ti kastoy ita. Nay, adda ka matlagayam dito'y store, Gloriaw. Nagkapuak iji balayaw. Nakalukat. Simrok, dagijay manok. Agkaiwaran ti rugit day jay. Kanjay lababo yaw. Napumpon no iti sana naugasan na plataw. Kanuray dagitay kalkaldiraw. Sana nakaluban. Iso akinalubak kitayan. Ururayak dagiti babaros nanang. Tamapan kami makiliga iti basketball. Ay na, rimwar kay di balayaw. Adi ka man lang nagidalima nagmat. Trabaho ni Maya dayta. Ta iso ti babae nanang. Wen nga mamumet ngagtrabaho di asawam. Mabanog nga sumangpet. Nga misupay lati mga ramid kadagita. Kat ano na Talaga kasta. Tamadama pa'y lati panangikaro na iti basol na kanya. Aniya? Kunak man no napakawan maun. Pakawan nagto naikaro ng tinagbasulan na nanang. Ay unay kan aya.
Pinagsublimpay lang aron iti puder mo no kasta mo lagayam taramidam. Di ka lamasya ni di asawam. Apay, iti siyak tagtrabaho. Nasya naya kanyak saan? Taginulibanak nanang. Inbarbarkada na ti kwartamay. Ay, nagbabaw yan namot dayjay ngay naramid na. Well, saan akas ka rin na malipatak dayjay nanang. Tanakatatak dito'y panunot ko. Ang adilinuto mamasidam maya. Ay na, nabartak ka manan. Una matikas tang araramidam mo, Glorio? Di naksermonan na. Di mo kahit di makaramang kanyak. Ala, sumrak ka nga ro din. Laglagi pam. Adi ka pulos nakaraman kanyak, edi ginulibanak maya. Ta inlem-lem mga nak ide. Iso adi naksersermonan akasta. Ta mga numatibab ka. Glorio. Siguro, malaglagip mo pa ilang jay lalaki man niya. Uno, agkit kita kayo pa ilang. Awan kinapudno data. Nabayagan nga pinutad mi ti amin kanyami. Imposible Mo, adda pa ila ti komunikasyon nyo. Lalaki raw. Atap mo lang data. Kan nagbabawya kunda dyan ngay naramit ko idi. Lipatan ta ko man ti amin. No kahit mo malipatak tinaramid mo, Maya. Bayan na kita kahit kung aramidan. Di naklapdan, Maya. Di naksitain. Di naksermonan. Nawadam, ha? Nay, apay akas tatilanggam nga imbay dito'y balay, Maya. Saan nga nag-awawid ni Glorio iti duwa nga aldaw nanang? Anya? Ayan na kanungay. Diyak amo Basta ko na nga agawid to kano no kay kayat na. Nay, apay nga yakas tatiraramidon na. Awan lang nga ro dun trabaho nan. Kasta pa itiaramid na. Ay, uwan nga ro An kumot ngamin nga mabalin nga sitaan. Taag-ungat. Isidir na ti inaramid ko iti kalabas no sermona. Anya? Ay, no kasta mo lang, panawa mo. Ay, haana, kakaiso na nga inawat nakmanan iji balay me. Amok nga maisublin tumatlaang tisigod nga linangan me kan ni Glorio, nanang. Ika, kasanaw, no kasta ka na yun. Kasi ka lang agsakripisyaw, anak ko. Basta, mangnam na maak nga agbaliw tumatlaang di asawak, nanang. Maya, ada kadwa kasi mangbait ni Olivia, gayem ko. Hello, manang. Naimbag nga oras mo? Sino nga, Olivia? Gayem ko nga rod. Mala, sumrakan Olivia. Maya, mangisagana ka iti merindaan mi kin Olivia. Maya, dalosam ti bangir asilid tayo ti pagturugan ni Olivia. Anya, apay nga maturog itoy? Awan pagturugan na iya nga sa balik? Agyan dito yun ni Olivia, tagtrabaho iya ili. Pagkabangag ko ma, nga maurasanan, kaasimot. Anya, ibaga man tagpaiso kanyak, Glorio? Imposible nga gayem mo lang dahil nga babae. Babaem samat! No ibagak awan, agreklamo ka, ha? Ulitak, Maya, no di mo kayat nga isidir ko tinapalabas, di nakpakibyangan iti kayat kong aramidan. Kat, anya ti kayat mong asawan, agyan iti balay ti babaem? Kat siyak ti mangbiyag kanyayo? Natural! Laglagi pam! Apasot pailaang daytoy ti panangikarom iti nagbasulam kanyak. Ay, hanan! May baya mo na nga karo-karo. No hanak nga mapakawan, halang! Isuntumot langahan mo nga malipatan tinapalabas. Pumanawak langan itoy. Adaking ka dayta, Maya. Desisyon mo dayta. Malaala, husto nadak ka. Di ka nagsagay. Aklunam laang ti kasat mo iti asawam. Takunam may. Ano si Tam kat isidir na tinapalabas. Mabalin mo nga idarom ida anak ko. Lantaran ti pananggulgulib na king ka. Idarom mo di asawam.
daanan. Ta sigurado nga isider naman ang tinapalabas no kasta taramid. Bay-bayan yun Total, napanaknakak nga hanak nga napakawan pa lang. Tay di nagsubli aki je balay, natamnay lata kanyak, hanan nga kasla idi. Ay, tara makambo ka nga raw danakaw. Awatak lang ang tigasat ko. Kan basol ko matlaang. Siyak mo na nga nagbasol kanya na.